bar kada je reč o Filozofskom fakultetu. Tamo se već 2 meseca pravi lista. Određuju se kandidati. Govori se o univerzitetima kao krilima jednog političkog pokreta, jedne političke partije. Prema tome, ako je nešto kršenje zakona, to je kršenje zakona. Kad govorimo o programu, to osim kad je reč o korupciji i osim kad je reč o pitanjima o kojima sada govore, to su sve ponovljene, prežvakane stvari od 99. 2000. Politička stranka se pravi izvan univerziteta, ne na univerzitetu. Pričalo se prvo o listi koju će činiti studenti. Onda sad govorimo o listi koju će činiti profesori. Imamo sad ove lokalne izbore. Odvijaju se u Kosjeriću i u Zaječaru. Tu nema studentske liste, nego je studenti iz Kosjerića su podržali jednu listu koja je jedinstvena u Kosjeriću. U Zaječaru ima više lista. Polako će jenjavati taj pokret. Vi morate da imate neku ideologiju, neki program. Ne možete da program da vam bude, ja sam za to da ne bude korupcije i da ne ginu ljudi. To okuplja ljude, ali izvinite, na kraju morate se predstaviti. Ali vidite, neobično je da neko kaže posljednji rok za izbore 30. jun. Dakle, onda nema ništa od ODIHR-ovih preporuka, nema ništa od uslova za izbore, što navodi na pomisao da uspori želite da nastavite blokade posle. Da kažete pokradeni su izbori. Da dobijete novu snagu za blokade.